Choir Competition Collection. Good morning, mau kerat mentah kini sengi ke ba ngin yo ke program ke ba hit ba mentah sengi hang ni mau kerat ba kata ke choir competition ke benlong hang ni ha school maharam hang ni po mau kerat but kan di competition jong kinong roi choir bubun ba lawan ti ben ngin ilet mentah ke jaka ki dan lang ni bet kini ki MDC ni keleng-keleng MDC mulai nong stone Nasya ni mau keruat nata badi chairman rukumjo nata badi ban pemotarishan rukumjo ti kini kedai ki KMDC bawan kerang syakani kejaka bagi kin ban pen banana meli ban kentiu ni kejaka hang ni hapo mau keruat ti bangin sipek mentas ni keke bangin ngidon pe ni video do menekut perlong ngin peniti kita kijing rai bet biki way kat ngila peni bah bakut ru inspiration manu berjob ya kan tip top chelo yes sangat karena mula popular ha cuma pelong ye le kan kejungi nang ta ngi kita negoi pergi benta negoi pergi distrik I bling sobhai pi paro syaknika program kejungi I ba akut firman I bari perlok I ba ngi itu thau ba ni jang ba Kure sipun ni ketu kejing ai certificate ke sopi ngajong ba dan ki ba ai certificate phi ni pediang ya kata kejing ai certificate di gue pat ya ai di kita kalau academic school la pelan sama ia bare jadi macam ni cikin yang tak kausan ada sisa kunci di macam kalau pak jadi pada pada pak sih why ini ia bare kita sana cikin cinta tu yang berada satu ni tempat sisa GPS belum impor MDC kemudian MDC bagi jodi rumah dalam impor yang kedua nak tak jadi GPS belum sampai Indonesia impor jadi pak ujung kita impor Malaysia dari stasiun Hanging Khatasam. Di
dong ni lagi kau kan guess lagi guess sebakut mana biasa tentang perloyangan tentang bersyukur dan spesial to third prize siapa try tentang to third prize kelek syakani kidan anteli da kani kertek tamah mereka kidan padala dala kisno kini kedai kawai kesur na mau keruan area bakalayo arspa sapu arpoy kawai kesur mau keruan semua benar sini semat dan siapa ni kusnam tujuangi haga kerdan kebalai ali macam apa Tiwala yang kinuhun cuci sinu kiadan. Alilah. Tinggal ya kejeng takti kebajang atas kiwe. Kalau kerpat ini, abang jingilam jingi bak penkrau bin ayah kini kusnam. Nabata jom kini lonjong. Yang lagi siapa kalian kalau hidup di sini? Kamu sendiri dia. Oh lawan dia makut dah pak. Dah. Jadi yang mesti dia. Itu. Ayo belas. Kita sakti ucapkan terima kasih. Bersyukur, congratulations. Ya, kawai kesur mau kerbat. Toh, second prize. Second prize buat collection untuk second prize collection empat dan ni bapak biasa ni. Tahu compare korban pembelian yang berbun nomor bala tangan dapat gitu empat dan bomja. Dia nyanyo syaka second prize. Bat kini kede kekenhun kepada yo nak aspak sebuah bayo kuai kisur mau korban. Kini ke second position, the second prize, collection yang kinahon bayo arspa sa pohon rio point. But kani kalek syaka Berki Government LP School. Ali sifat. Kipan ya ismul kongsan jongi. Kalau jilam jogi berkenaan alam yang ini kusna, syara kini ihap keberid. Itulah bahap piwan uniform. Memang kanila di kelas ni nak belajar ini, kau uniform. Tebak, selesai jadi kau ani. Saya jadi jopi, tu, di nama dia. Sama. Untuk ya. Ni yang lah. Yang kamu sekai kerja, yang lah ni sebut saya orang bakut, nak kamu sekai mo. Jadi saya kita kerja ni juga, kalau ajudan ting ke kapohor ke bang benda film, iwan di bikin sekolah yang pisau kelas you bapa. Taken inai safety ke jam nabata jam Berki Government LP School. Kalau jadi bahai pi hambo video tentang lagi berkhidmat, lagi orang senang deh. Taken, congratulations pi we baru. Fidan kesap berkerpang bahang play lai pi, barga da airu kajing kulai kata inohikai jongi bala dan betaban ai ya kanika kejingsa kanika jingnang jingtip berkesap na beta jongi di ikon have jongi kanika penpau syai kedang ba kesap hi kamdon kamne tang hak jaka ki ba longsor kumangi jia mudur menu re kedan
hak jaka badan kebensin banai kejenghikai batru bari terishitong di sasisin jithapti bajab na bata kini baro arki kinho to mendapat kedai ke first prize check dan alam thai dala no hazirong le to menduk kami ibhano dito ke first prize dah ni de to ke first prize kini ki points kia marmar salit ke third prize kedai ars pak sopuar natak second prize dan nak second position first runners up kedai ars pak sopun real but ki winners hakani khlemat hakani sin winning kong kalau belum daka voice of the people party hakani khlemat hakani kesngi keban sa jungkin mau dapat tadi kan dom kathani brokoi ke Malaysia kanumdi taksin ke banding kong bag khadu ndrai kandiru kawai ni ki babon bagi ki ban salong pat nang ni syahmat pat nga yawer khani wer piru bibin khani wer lang ki wiru bani sin tata kum kini ki jad rinsan maka long jangan siam na jong ki babon badan sap hangte tibat kani kebajak kayo aspa sampo prapoy bat kani kale syaka first thing atrip ngai pinya dan kegas no toy gas lang mano aspa sampo prapoy the first prize kani chuno syabakut biar kunung ta pakut kemne ong se apa beliau sko mano kiba slow thu mabila ruai ba nadu mensim nadu download nadu jingmo chukhat ki jongvi pidi belum confident no study you natade skriwi ki gasne no study ki sur to kinshi to natade evening so si natade melody takutnya sibarar kita dong nganu Muslim show have a same kemudian history jom kini kedong ketai ke kuat competition ke belum mentah khana trik berada sambar ajar kusan ke nom job jom kini kuat competition collection ke kawai kesor tendai rai long stand to alis ni sekhmat kan cek kelap na bata jompi to kariam ni ko malai kring ha yang anu mene itna to perlu ai sabdi macam kata gini kilang yawan ini hak sin ko menungkong bagian yo ayah kini ke khusnam berkenam jom berlesi kanum dei kesin bakhadu bikin wan perform bakanum dei kesin bakhaduru bakum kini ke jing penlong competition kan long hari kedong ketang ke jompi ke shendul lang hatu kowe ba kerbat ya i kongsani jongi iba strong pelam karjana dan ai yang ni khusnam ha kini kinom job to ai kesanti ke macam nampa jom kini ni hon hadu karyam kebet hadu besar to kan bagat serkit kejeng benito na bata jompi to ai tak kita besar Tahlish congratulations ya baro ini bedan bedan beta bakani kinhun bak ngets cam bakani gede tan mau jam na beta jam ibe pat ki jingjam kani shikma Tahlish congratulations ma thank you ai tanap pa ki dia joki Hata ni tu try nak ni atau maka naik kami kini konsep macam ni tinggal. Ni bisi dia tak keriam dah. Ali, mana buka mana sah ali kena. Wasi mana. Aku dah ada mana keli kamu ni ali. Kira stage ni leh mo, jangan ajak tak kira sian dulu leh. Toh, mana balai ngai cerita kena. Mana bawan syahmat hati
tu kena cepang ke jengruai, cepang keriam ke bet, bagi yakut bahkan long kumni, karena opinion akan namjong. Kemudian shibun ni hojungi ba aku tulen. Kemudian shibun bro ya barak kinong penyan, kinong bisa. Te ikan sikat day bangi yo ya kan dia kanam. Job kembali loong ni wan tang ban wan ya kau berwai Henry. Iwan ban aimen sen ya kaseng VPP ba kan ya no lau sen yang hagari ban kajat benreo. Te konta ni larwai ya kan no lau sen yang. Kajin ruai no lau sen yang lashnada isa Josephus Tony iba yang hantai hajin han. Ibero ibreo iba ibha yala kari ban kajat benreo. Iju ilashna shimon ni kijin ruai kibalong kibaya dai bat kari kamarian pinpen haga YouTube jong iro iba ai jotong kidon shibun kijin ruai kibala shina nami i dekhin dia chapang kariam jong ni pade kene kariam ngibun na kariam jong kamei be kaba lada pile hapo museum jong evergreen living museum te kadon hang to kawai ka station kadai jong kamei be kabang yon te kariam kumne nalor bakapo jungi kala kerke mo namar ni dam sa kimi ki kamro ki bangi ngele te ngimla shu ban wat te kom katu kajat jan nane ki bangi on kajan marina henry ban penwan dur pede ha kaju kajat riam te ngila shu ya berkhatlo para mengiba kumnu galong ne en nadang ile no da kane kajan thobiao kabadehi kajan tenrai khasi tukumta ngila ya rai mangin riam da kajing riam kaba kami be it hard te kade nama bangal akaman palat bangal yo ay kini kajing job te ngala kiyo mo te tan kata kublay shibun. So halo jong kini kenomrim tinggi shon durbian sakaway lambat ki kongsan semut kongsan ki jongi hari klimat lemba keriam ki jongi hari baka khot shahmat iba jespas thamni lebih dan hani sabab ban shahmat lemba kunhun ki jongi ini yo shon durlan ya ni konsep ki jongi di ha khot ki lai yang manjang ki kawara anda jongi isana keparu ya ki judges bersama dengan lang shahmat dengan ai lang shon durlan baro lembat ini kita jawab. Ayo yang lang ni sudah sekali. Jawab ni aku sakti baca mon tak bisa sih. Kemudian dah tulis mon sesi mon yang baru kita dan betah ni naruh judges. Hadu ki Bismo but ki ledon tena hakani competition dan yang sekian bagani ki competition ki bawa message kan ukut hani dengan play biang sesi lu ya ki MDC ki nong hikmat dan konstituensi ko per ki bawa pen suan belawan pencingan hakani ki jaka mat na beta jong kani kisni di nilapoi tatsha kabakut jong kani kecil ko hakani kisni Blisbon yang baru kali medan tentang hakani klimat dan menjadi ketinggalan. Kemudian Blisbon pak ya Blisbon pihak.